Šveitsi-Eesti Selts tähistab Eesti 100. sünnipäeva muuhulgas projektiga, mille eesmärk on pakkuda kaitset ohus olevatele linnuliikidele siin Šveitsis. Koostöös looduskaitseorganisatsiooniga BirdLife oleme välja valinud 2 ohus olevat linnuliiki, milleks on väänkael ja aedlepalind. Nii nagu meid eestlasi on maailmas vähe ja me vajame kaitset, nii vajavad ka kaitset need 2 linnuliiki. Both of these species are naturally breeding in tree holes, but as tree holes have become rarer, what BirdLife and our partners now do is we add nest boxes. We add those nest boxes in specific habitats where the insect abundance is still good and thus there is enough food for these birds to survive and feed their young. Pesakastid on valmistatud puidutöömehe Peeter Tarmeti poolt Genfis. Nad on valminud puidust, mis symboliseerib seda, et eestlane on looduslähedane rahvas. What we will do is bring these nest boxes to 2 areas where the chances of finding these 2 bird species are still relatively good. One of them is the region of Basel in the northwest of Switzerland, and the other one is Ticino in the south, especially the area of the Magadino Plain near Bellinzona. And we have local activists from BirdLife conservation organizations who will interact with the farmers. They will obtain the farmer's consent to put up nest boxes on his land, and they will follow up these nest boxes over the next few years to make sure that they are in a good state and to check where the birds are actually breeding in there. Nii nagu iga väike rahvus vajab kaitset, vajavad kaitset ka aedlepalind ja väänkael. Kutsume teid osalema selles projektis ja annetades 65 franki Šveitsi-Eesti Seltsi kontole olete te saanud oma nimelise pesakasti, mis pannakse üles Baselisse või Bellinzonasse, kus neid linnuliike veel leidub.